Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hadir ke explore.ag. Sudden out lah, sudden out impromptu, tak ada apa-apa. Hari kita ada di relax santai-santai je. So malam ni kita just take a light lah. Kita tak terlalu, orang cakap tak terlalu ekstrim, tapi kita tetap melakukan yang terbaik. Okay. So orang dengar pasal Angah nari kita tengah test dari satu mikrofon. Mikrofon baru pun tak baru lah, tapi jarang pakai. So Angah ingat now kita using two microphone to do our exploring. So kita will detect, kita pay surrounding, dia pay background surrounding. Angah nak tahu macam mana dia dapat nanti. Di bawah pun sama. So we will listen to the sound dekat apa yang ni. Okay guys, untuk pengetahuan korang, kita berada di Northwest. Okey, tempat ni memang tempat tak asing lagi. Tempat ni memang tempat pernah ada sejarah untuk Expedition.ag. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Kita pernah datang kat sini, kita pernah bawa gas pernah dalam kerasukan. Dan Angah pun pernah experience Angah dekat tempat ni. Angah pernah encounter something. Nothing happen on the spot. Nothing happen on the spot. Tak ada apa-apa. Jadi bila dah balik rumah, Angah demam selama 3 hari. Demam panas 3 hari. This is what detect me. Daddy Boss pernah tumbang di kawasan ni. Daddy Boss pun pernah encounter terserempak. Pernah. Okay. Dan kita pernah bawa gas datang ke tempat sini. Gas pun sama dapat pengalaman demam. Penampakan. Okay, wallahualam bisawab, pasal Angah tak nampak. This is what they told me. This is what they share their experience with me. Bila dia orang bikin explore dengan explore kuda. Kita santai-santai. Tapi insya-Allah kalau diizinkan, kalau gerak hati Angah, insting Angah nak bikin uji nali, kita bikin jadi. Hari kita ada 3 guest bersama kita guys. 3 guest. All youngster. Okay. Okay guys, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom guys, kita santai-santai guys. Okay, back to normal, kita santai. Okay, kita dah mulakan di sini. Kita tengok sekiranya malam ni adalah malam rezeki untuk korang. Insya Allah kita akan kongsi bersama. Terima kasih kerana ada Arbaman. Apa tu? Siapa whistle? Ada whistle. Siapa whistle? Ha? Korang whistle Sumpah bergaigel. Ha? Abang. Sumpah bergaigel. Ha? Abang. Guys, korang dengar tak guys? Bunyi apa? Handphone apa? Punya handphone ke atau whistle? Handphone dekat tau. Ha? Korang dengar tak guys? Bunyi whistle kuat guys. Tak tu. Wallahualam di Safar belum ada apa-apa. Situ ada pagar guys Kan nanti insya-Allah nanti playback sound check balik. Tadi tu jelas sial. Daddy Boss, watch your step. Kita dah naik bukit guys Kita dah naik bukit. Okay guys, nampak Daddy Boss. Diorang kat belakang, kita ada gas. Alert guys nampak baik. Apa-apa komen macam biasa. Sini banyak kelawar guys, nampak baik. Kelawar banyak. Atas kepala kita je terbang. Dia main depan muka. Ni apa ni? Perigi ke apa? Bukan. Batu konkrit. Batu konkrit. Batu konkrit di tengah jalan adalah. Ni batu konkrit dalam hutan sian. Okey, korang ingat ni batu apa? Ni perigi ke batu? Pasal tengah-tengah dia ada lubang guys. Jangan ke depan sikit. Tengah-tengah dia ada lubang guys. Nampak? Korang ingat apa ni? Ada orang tengok tak? Ha? Macam perasan ada orang tengok kat sini. Tempat dah jadi. Kalau kau manusia, kau sambut salam aku. Assalamualaikum.
Alert guys Dah ada campak-campak barang guys Okay, kita slow and steady guys. Pasal Angah tak nak kita press full step bising, detect dekat mikrofon, korang dengar bunyi full step daripada bunyi surrounding. Jadi bos sense something, dia nampak something dekat sini macam mata. Wallahualam, walau itu binatang ataupun apa kita tak tahu. Tapi Angah cuba membuktikan Depa padu dah rasa guys, dah rasa macam Angah kasih percentage lah. Sini semua belum jalankan apa-apa guys Cuba dia dah 30 to 40%. Angah jalan sini. Oh. Dengar guys. Apa guys, kita main dalam gelap dulu guys. Kita chill dulu, Ada lampu apa? Mana? Akan ada binatang pergi mata. Nak kena tengok betul-betul, akan ada binatang pergi mata.